bari bamuzi nta n'umutababajwe rwo yatuvuyemo. muje mureba intego, murebe maraso y'abana yaviriye muri iki gihugu, ntabwo tuzayavirira kandi bitwaye dukora zakozwe n'abandi. Ibi bihe si ubwa mbere bituzaho, igihe bamuhinda nyina bagakingiye baza bafata imunde bakazamuka, abantu bari mu mishasha babicwa n'amacinya, imiryango myinshi irahona irashira. Araba kandi baturanye bacu batuzize uko twarera. Ni ukuvuga ngo rero iyi ntambara tuzayirwana ingundura. Ubu turi kwirwanaho, ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibirura. Tuzotera tumeze nk'ibirura kandi ibyo tuzabikora. Tuzarwana tumeze nk'amadubu. Niba mutumva ibirura, amadubu. Ntabwo ibi bizagarukira. Mu maboko yacu harimo inkota, kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka. Mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi karimbuka. Ibi tuzabihorera kugeza ku wa nyuma ibi, kandi igihe cy'imbabazi kizashyirwaho iherezo. Ndashaka kubabwira ko intambara tutenda kuyivaho. Nimba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye igikuba gicitse ngo twotezuka, wanadanganya. Nimba hari umuntu bibesha hano munsi y'ijuru ngo hari ijambo yovuga, hari ikindi yovuga, noneho ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya, bongo. Tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea na mabadiliko yatakuwepo. Muraho neza banywanyi bacu, mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubashikiriza ngaha kuri Iyakure Official. Turi kwigenekerezo rya 20 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Uyu mugabo murimo kureba kandi mumaze kumva ijambo ryiwe rikomeye yitwa Colonel Makanika, intwari y'Abanyamurenge. Inkuru mbi cyane yamaze kutugeraho iremeza ko intwari y'Abanyamurenge yamaze gutabaruka. Colonel Makanika yamaze kwitaba Imana. Amakuru yose arimo kungeraho avuye Iminembwe aremeza urupfu rwa Colonel Makanika. Abanyamurenge twavuganye ndetse n'abarimo gutangaza amakuru yiwe bose ku mbuga ngurukana bumenyi baremeza ko drone z'igisirikare cya FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri zarashe kwa Colonel Makanika mu gace ka Minembwe zikamwivugana. Ni inkuru mbi cyane yumvikanye Iminembwe. Ni inkuru y'agashavu ndetse n'imiborogo mu gace ka Minembwe. Abanyamurenge benshi bariko barakorora amosozi. Ni inkuru bigoranye cyane kwakira kubera ko intwari y'Abanyamurenge, intwari yatwirwaneho yamaze gutabaruka. Ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba nibwo inkuru y'akababaro yatangiye kutugeraho ivuga yuko intwari y'Abanyamurenge yamaze kwitaba Imana. Amakuru yatangiye gutangazwa n'Abanyamurenge bari Iminembwe ndetse bamwe barampamagaye bariko bararira cyane bakorora amosozi bavuga ko intwari yatwirwaneho imaze kwitaba Imana. Abanyamurenge baremeza neza ko ibitero bya drone z'igisirikare cya FARDC ari byo byahitanye Colonel Makanika. Colonel Makanika ni umugabo w'intwari cyane. Ni umugabo ubushitse wahagaze ku bwoko bwiwe. Colonel Makanika ni umugabo waharaniye ko Abanyamurenge birwanaho bakanga agasomborotso ndetse n'agasuzuguro k'ubutegetsi bwa Kongo. Colonel Makanika yaharaniye ko Abanyamurenge babaho baticwa. Colonel Makanika yaharaniye ko ubutegetsi bwa Kongo buhagarika ubwicanyi bukorerwa ubwoko bw'Abanyamurenge. Bungubu rero intwari y'Abanyamurenge yamaze gutabaruka.
Amakuru arimo kongeraho yose arimo kuva i Murenge, ndetse amakuru arimo kuva mu bantu ba hafi ba Koloneli Makanika aremeza urupfu rwa Koloneli Makanika, ndetse amakuru ya nyuma amaze kongeraho aremeza rwose ko ibitero bya drone byamuhitanye mu gace ka Minembwe aho yari aherereye ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 19. Banyamurenge nimukomere ku muheto, umwanzi wacu tuzamutsinda. Intwari Makanika aratabarutse. Makanika atabarutse afite ibikorwa bikomeye yari ariko arakora Iminembwe. Nk'uko yagiye abivuga, yavuze ko uru rugamba tuzarurwana kandi tukarutsinda. Makanika yavuze ko urugamba tuzarutsinda. Banyamurenge rero nimukomere ku muheto, urugamba tuzarutsinda. Iri ni ryo jambo rikomeye Makanika yavuze, kandi yavuze yuko Abanyamurenge bazabaho mu mahoro batanyanyaswa n'ubutegetsi bwa Kongo, batanyanyaswa n'amoko baturanye, batanyanyaswa n'interahamwe ndetse n'ibihararumbo by'abamayimayi. Muri aka kanya ndagira ngo mbagezeho ubutumwa bukomeye, ubutumwa bwa nyuma Koloneli Makanika yasize atanze. Koloneli Makanika yasize atanze ubutumwa bukomeye. Muri iyi minsi yaganiriye n'abaturage b'Iminembwe, yabagejejeho ubutumwa bukomeye. Bigaragara ko ari ijambo rya nyuma yari ariko arababwira. Nimwiyumvire ubutumwa bwa Koloneli Makanika, kandi nkasaba Abanyaminembwe bose guhaguruka bagakaza urugamba, guhaguruka bagafora umuheto bakarengera uburenganzira bwabo. Ubu turi kwirwanaho, ariko hari umunsi kwirwanaho kuzahagarara tugatera tumeze nk'ibirura. Tuzotera tumeze nk'ibirura, kandi ibyo tuzabikora. Tuzarwana tumeze nk'amadubu. Nimba mutumva ibirura, amadubu. Ntabwo ibi bizagarukira. Mu maboko yacu harimo inkota, kandi iyo nkota izasogota abanzi bose batekereje ko ari twe bwoko bugomba kurimbuka. Mu maboko yacu harimo inkota izasogota kandi karimbuka. Ibi tuzabihorera kugeza ku wa nyuma ibi, kandi igihe cy'imbabazi kizashyirwaho iherezo. Ndashaka kubabwira ko intambara tutenda kuyivaho. Nimba hari abantu bibesha ko hari ibintu bibaye igikuba gicitse ngo twotezuka, wanadanganya. Nimba hari umuntu bibesha hano munsi y'ijuru ngo hari ijambo yovuga, hari ikindi yovuga, noneho ngo abantu bagahinda imishitsi bakananirwa kurya, bongo. Tuko tayari na tunaendelea na tutaendelea, na mabadiliko yatakuwepo. Kuba tuzira gusa ko turi Abanyamurenge mu gihugu cyose, ntawe twahemukiye. Tuzohagarara ku kuri, ntawe turenganyije. Nta muntu ubundi bwoko dusagariye ngo tumuhutaze, ahubwo duharanira kubaho kwacu kuko dufite uburenganzira. Ntawe tugomba gusaba kubaho, nta nuzo tubuza kubaho hano munsi y'ijuru haipo. Ni ngombwa ko mutagomba gutwarwa n'imfu z'abana ngo zise ngaho bibamaze ubwenge. Niko bigomba kugenda. Ibintu byose bisaba ikiguzi, kuko iyo bitagisaba ntago mwari kuba muri hano. Sasa urya mbere umunsi abana bapfa mu Matanganika badahe barwana, bakicirwa ku misego y'ibiraro, abandi bakarasirwa munsi y'inka bari gukama. Izo zarabaye. Wa munsi mwa arerekeje ya nzira bavugaga ije wanyu Misiri cyangwa mu Rwanda mukagenda, ariko icyatumye mutagenda ico nico gitume duhagaze hano, kandi duhagaze twebwe. Kugenda kwa bamudabaye n'ababanjirije n'abazabakurikira ntabwo bizadutitura, nta nubwo bizaduca intege. Tuzakomereza aho nyine maraso yabo. Ni mureme mushikana. Intambara umuntu arayitangira
ariko kuyirangiza ntabwo ari akazi kiwe. Ushobora gusora isasi mu mbunda ukarikubita rimwe rikica umuntu, cyangwa ari kugira ngo uzarigarure aho warikuye biragora. Ndibaza neza ko iyi ntambara abayitangiye nibadasubiza inkota mu bwubati bazabyicuza ubuzima bwose. Ntabwo gupfa kw'abanyamurenge bazira ubusa, bicwa na leta, bicwa na bene wabo b'abakongomani, ntacyo bazira ko ari abanyamurenge. Ntabwo ibi bizagarukira ngaho. Kwibohora kwacu kuzabaho tubishizemo imbaraga, tubihagurutsemo kandi tubirimwo, kandi tuzaharanira kubaho kwacu nuko abandi baturage bose b'abanyekongo kuko bafite uburenganzira bwo kubaho. Dufite uburenganzira bwo kuja iyo dushaka mu gihugu, ariko ntabwo tubyemerewe. Inzira zadifungwa ku banyamurenge, abandi zifunguye. Hano hariho ba Momo, mugabo niwe Momo, n'abacuruzi babahangaha mu Madegu, n'abashi Bukavu. Nta mushi urazira kuko atari umunyamurenge munene w'abanyamurenge. Ariko habaza abacwere hano mu rusuku ugakomeza hano, sinzi ko ari abanyamurenge bake cyangwa benshi bashaka kujana mu cyangwa kwemerere ko mujana atekereza ko yo guhuruza. Ibyo bizashirwa iherezo, kandi ntabwo bizashirwa iherezo turyamye, bizoshirwa iherezo nuko twahagurutse. Mureke gutwarwa n'imfu, tugomba gupfa kuko nibyo twiyemeje. Tudapfuye nta gakiza kazaboneka kanyu. Tugomba gupfa kugira ngo abandi bagire gute babone agakiza. Ntabwo turi abasazi, ntabwo turi irifu. Ibyo turimwo turabizi, twaravyiyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwice uko bashaka. Twavutse nk'abandi, tubaho nk'abandi, dufite uburenganzira bwo kugira iwacu. Rero mu kurangiza, Mudabari yabaye umuyobozi mwiza twabivuze, kandi akora ibintu byinshi, kandi mwabyumvise yarabyaye. Imana ishimwe ko yabyaye kandi asize, abo yasize bazakomereza wise yagarukiye. Ko bigenda turi abana se babamuhinda twebwe ntituri muri imbunde kugena bw'inkota hano. Inkota izava mu biganza byacu ariko tubonye amahoro. Ntawe uzobona amahoro atayaduhesheje, ntawe habe n'umuntu uzotubuza amahoro nawe azayabura. Hano mu biganza hari umuriro hano. Uduha amahoro tuzayamuha, uyatwima nawe yabure. Nta mpamvu yo kurara duhagaze cyangwa tubona abandi basinziriye. Birikunda. Rero tugomba kuba hamwe muri uru rugamba, tukarurwana, abantu bakareka kumera nk'inka zaziribwa n'agacembe. Abantu mukagabanya ibintu bitarakwiriye muri iki gihe. Abantu mupunguze za tension n'amasukari, kuzamura, kuvuga ni ibintu bimwe bitari ku murongo. Tuje mu rugamba rwo kwirwanaho, turukomeze dufatikanyije abagore n'abagabo barahangaha, tureke kuvuka ngo ibigwari. Urugamba n'urwacu, ntaho uzarokoka ngo kubera ko wewe ngo wavuze neza cyangwe hari ukuntu witwaye imbere y'abatwica. Ntaho uzarokoka n'ubu. Twese ni mu gatebo kamwe tuzarokoka. Twaba tubashimiye imiryango yose iraha. Ibi muzabikomeze. Ibi muzabikomeze, muzahore mwegerana n'ababuza abantu, dufatane mu nda tubane, ibike dufite tubisangire, ihumure no magambo presence y'umuntu yarutana ibintu, niyo wegereye umuntu gusa yumva kuko ahumuritse. Ibi muzabikomeze, yabibuze shefu rwose, umwashize umugayo n'ubundi muzakomeze uwo mugayo mushire, dukomezanye, dufatikanye, dushikirane, dushikame, tuzagera ku mahoro. Ibi byose bizashira, aya marira tuhaturira azashirwa iherezo. Azaga turabashimiye, mukomere kandi mugira Imana.